hálás vagyok miniszterelnök úrnak, hogy ismertette Szlovákia 2025-ben vonatkozó terveit, és elmutatta, hogy a magyar hírek épülnek, hol vannak közös pontok, hol vannak közös ügyek. Potom, čo ukrajinský prezident Zelenský jednostranne rozhodol, že zastaví tranzit plynu cez územie Ukrajiny. Myslím si, že v tomto máme rovnaký názor, ak tvrdíme, že takéto rozhodnutie poškodí nielen Slovenskú republiku na tranzitných poplatkoch, ale poškodí celú Európsku úniu, vrátane Maďarska, lebo sa vytvára obrovský tlak na rast cien energií v Európe. A budeme spoločne pracovať na tom, aby túto našu filozofiu počúvali v Európskej komisii. Ďakujem za otázky, pán redaktor. Ja chcem mať úctu v ukrajinskej strane a vždy to prejavuje v stretnutiach. Slovenská republika to prejavuje veľmi veľkou pomocou Ukrajine. Mám záujem na stretnutí s pánom prezidentom Zelenským, aby som s ním hovoril o jednej jedinej téme, a to je téma zastavenia tranzitu plynu cez Ukrajinu. My, Slovenská republika, máme eminentný záujem na pokračovaní tranzitu cez Ukrajinu smerom na Slovensko, nehovoriac o tom, že tento tranzit umožňuje aj tranzit iného ako ruského plynu a rovnako zachovanie tranzitnej trasy cez Ukrajinu umožňuje, aby v budúcnosti Ukrajina, ktorá hovorí o vlastných zásobách plynu, mohla tento plyn vyvážať z vlastného územia smerom na západ. Naďalej preto platí z mojej strany záujem stretnúť sa s pánom prezidentom Zelenským. Ale zdá sa mi, že tak Európska únia, ako aj Ukrajina, a pán prezident to pomenoval veľmi presne, ako by nechápali, čo sa v tomto svete deje. V tom zázname bolo všetko, o čom som v živote ani nehovoril s prezidentom Zelenským. A bola tam jedna všeobecná veta, že Ukrajina je pripravená baviť sa so Slovenskom o nejakej spolupráci energetickej. Megengedni szeretnék Kijevnek azok és ellenséges nyilatkozatok jönnek Kijevből, és ezeket a kérdéseket nem lehet megoldani. Szeretném jelezni, hogy Kijev már nem jut. Szeretném aláhúzni, hogy akármit is mond Brüsszel, hogy lesz majd Ukrajna tagja az Európai Uniónak. Ukrajna uniós tagságához egyhangú döntés kell. Erről dönteni fog Szlovákia is, meg dönteni fog Magyarország.